ule benteng ban mekaleng handi langga paleh agai orang hanji jekeun ke ulama ada bina yang berhakun di juta lembur ulama kadang nyangga nabi jeh urung bagi lebung asai mula bagi lebung asai mula ule benteng ban mekaleng handi langga paleh agai orang hanji jekeun ke ulama ada bina yang berhakun di juta lendung ulama kadang nyangga nabi jeh urun anu bajung iraya ba anu bajung iraya ba dengan haibang lepeingan belehem tangan ulama ke ulama nejeupan ba'alamat kena celaka sabah saat lepreh kema wate tubuh kasekarat han selamat iman lam dada paleh ulu benteng ban mekaleng handi langga paleh agai urun hanji jekeun ke ulama ada bina yang berhakun di juta lendung ulama kadang nyangka nabi jeh turun bagi lupung asai mula bagi lupung asai mula akhir masa kiamat le umat puji ulama lam hadis nabi peingat le alamat Tuhan bibala yang pernah diperingat gadah berkat berusaha tapi tanah tempat dan berkat orang tegana paleh ule benteng ban mekaleng handi langga paleh agai orang hanji jekeun ke ulama ada bina yang berhakun di juta lendung ulama kadang nyangga nabi jeh urun anu bajung iraya ba anu bajung iraya ba yang kedua peingan yang zalim dan jauh marah kerakyat nana diingat juah dan miseban singa yang kelebar rakyat sekarang Tuhan penyata nikahan
dapat curhat iman tantabah paling unya benteng ban mekalengan dilangga paling akai orang hanji jekeun ke ulama ada bina yang berhakun bijeun kalengan ulama kadang nyangkan bijah orang bagi lebih asai mola